Obusia esa mo akwa ba mra power extra so send that we need to say no what is trending education and ye dey ebe som eno nwumre areho sem bi esi ma benase area mu ho nurse ni a wapon adwuma na okufie na ekwamukafo akwache no ye je ne car o so on fa car ne mom say oto car ne nsafo atugu ye say watu car ne nsafo atu agu a akromfo no enya nkode ene ye nso ye be kirew say yes there is something there abusia omukun no at the spot esen twedja to car ahye no dwurebe abusia asem no arehu ye eni nyan na eye utek nsem twani na nakokoto chese be bia ho ekọ crime scene ho na ye the credit ni nyina be ma utek fm was omo ana ko fire se ne be ayen so be nya bi e de asom na buso de yenko na yenko hwe hawa enema course wo se car esi wona car no ahye kodwo jorobe sa car yesi we ni department eni pan so ahye abusuafo car no imu nkonwa nyinara ahye engine sim no kura ahye na hu se school phone kola bi atwa ho hia we na poto yebeka se bent beyond recognition. Fantastic. Ti car na nkasa ne mfoni wo ye de beba later. Okay. Na de tie ni na enhye no. Na enhye no. Okay. Ana de na otimu no ne mfoni wo hanso ye de beto so. I see. Ai. Na amano ba enya ne se enkura bi kura no mu kirema anadwo be se kosia anadwo. Na mo hu se asa eja bi dere ni ade. Na no kosia de ya. E between tetrefu ene homa benase. Oh, I see. Na omo hu se there is amazing ye kofi akofrem penifo aba mo duru na ese ka na hye dwurebe ti eche no hu se na nipa eteka ni mu a ono so ahye aka ho a sie ka se die ono so wafri mu Good. na captain ye tietie mu no another video eba amafo ahyase read meanings wo mu se mususu se bia obi na tu sa na mo no omo mpotem hu ye die na na boapa ahye nipa no ene car no sa okay ekwan ye da so sisi e telefone ho abana se kwan okay na main road no omo okwan ba ko bi a o branch a omo se ho de omo tu anwea wo ho no na omo kirem a whoever did that nipa kro yes a no e de kai a ahye yi e free main road ne so e branch e ko baby omo tu anwea no be se 40 meters away from main road no e ho na car no kokoshe hono kutwa eja tu mo hye no ti sesa bi wo no na ye ni sa o so obi na ye ni sa o free main road ne so wo so obi wura ho no mo free main road ne so ekọ ewuram kwan mega bomu kwan no baby omutu anwea no sa kwan no so ana odikosi ho no ma car no ucheja tu ma hye sa no ti wo hia busa de bra Facebook live take 102 the Facebook live ne so ya no ache ama foforo so nya bi ahwe anti video we no eye a free main road no so ekomomu kwan no so no sa break as na police for aba ho no ma omode caution tape agye ho yeah chese say the hon a crime scene untimi nko on se kan di no mnyama won ne nkra ne wani ade we say a crime scene na captain ba ne nye hu nipa ko a wahye dworobe sa ne nye hu nipa ko tie ma eduadue ma in fact dru baby no car no on say ne number plate no kra no na ahye dworobe ashiama atete na car no eye Kia Frontier ni bia Kia Frontier ni bia afi car na kasa picture mra car na f pa enie oh I see ne registration number ne GT 2887-22 over Facebook live will check 102.9 ebra na car no nyan hye no pictures na I think say me no say black and blue black ebra na car no nyan hye no na ahye fita sa no okay ebra na car no nyan hye na ho ewo ho no Kia Frontier ne bi na amandebo a enyaye ene se nipa wa frimu ni din Emmanuel Bamfo nketia ai Emmanuel Bamfo nketia oye hwan wonya 46 years a aduana nsia sevia
ana nhwem kra ye nkyerɛ sɛ ɔte sewa na nyane tie sɛ na ɔyɛ nurse ni a enkran ya sabia hodubu odi ne dwuma kra hɔ pɛn ɔyɛ nurse ni ya wo se wi ha ɔne ne yere ana tie wo mo manum ne maye num inti sabre yi wagya nkwala num ene yere ewo chi I see yo ba Facebook live see pictures ne videos of penny that so no nice man we mfonina enye free ebusuafo dwum ho kyerema penny ne mfonini ni no be kyerɛ sɛ na no kosia da no ne yere kra no aduane awiase ho no ma oba bedidie no me hu no be ofai na ne wallet ne phone na akafi nto mo frɛ no nso a hwan na efa was akafi na osem kɔ police report to ma kɔ police report a mo hwehwe guso hwehwa ni sɛ omo te sɛ ka bi si baby agya dem ni ade to mo kɔ ye no na ka no ka omo kyerɛkyerɛ na ka no ni pa no so de no ahye bi yan recognition ti no omo susu sɛ omo dihye no wana na tike ne mu a eni wahye no nti anya biara ono obi won tokwa ono obi etwe manso bi wode waso to form no de na ote no kwasem ni asem ba ye no edi kan aposi for the asem say ba amuso ne sentwere for nkasa ai na zo musu ban no amuso ne sentwere for nkasa enche pani ofie obesi so madwene asen kan papa mu kra no a mu hu we ya some ne nkasa kra statement ana bibia e kire mu de asie ne ehunu because mo na mo boy ho ban enti aba se nkrofo be speculate so they say wonim se me fa we ntware the right to information is by will be a request for critical information from the Ghana Police Service. Womo ebu nu egu omasum. Right to information committee no commission no bomoka 100,000. 100,000. Na bukuru mo sorry am say mu hear information from public na mo dia adwuma. Na yes hear information from one mo fama. It is a go information bi I will not tell you. Men kan kiro. Na de be se bia na esi. Mene dam parish here. Me busa the doc. Why this decision? Sa sebo ba na makamo to adwum, makamo no atum. Monka hwe. Cuz we biara nchire obi. Any kan no anka regional police PRO. Godwin Ahianyo will come out with a statement. Be chirechirem omuko scene ne o se yen public ne yete yen ka se information bi a be impede investigation be ka kire but wo hwehwe mu kakra na waye no so on say ye be ya ye benya the right information but omo say there be na say wo no we unim say story in central for the police kurati ya oboko ho so story no as a car na share near the police for upon all the intelligence o man hu no central for yes so no mo che no ana omo ko ho no ma omo ko investigation so there na asamba say free police na police force omo nkasa be na tie for ni ahwefo omo ehwe be information ti so far the atie na no kwasem ni ye ni family so dim komo no they are reluctant to talk no omo pese omo say omo yen totoye afi no omo yimpenimfo bi aso training ade enti no ye mo besere nka ye mo omo wi a na nka nkomo bi ho ma omo ne yedi enti there are other hidden information bi am gidi ye say ye nya family no a as to the enti a opie o jana fon o opie brebe die no ka kire busie fans na o tu ka pie. And is it true say car no kra no e won na team na but so far the is alleged say na Emmanuel Banfon Ketia no na team as abre wa schedule be 46 years old ade she misu say omusu say bia obi na edi na wuo de na tia ken obetia otwaja to ni mu ti akoye from different angles obi ya wonya ordin fast me ho bigidi say nhwemu ahya say die bre pem no mpanimfo a omo nhwemu ni wi a na esie bi omo me hu na mo nkoto ye de no wa schedule be yeah I did adishia apost fa ko sin ho no ma o masesa we woman ta masesa guadim no de continue adishia o tetelefon so kra to say mpinfo hwe no ba ma mu nsam nya de fi say ba edi hu abeto mo so say sabi ekunu ho si enkunu ho no mo edi hu abeto mo so ibi ana obi enim tetelefu a wo free kuma say ko tetelefu a twamfonye no tetelefu kra de ebrima ndisu ka kra o ehona fafim ko then wa ko hoda o mako several times mako several times na ofa udru se wi ankwanta e be wura se wi junction ho no na wa fasa akwan no so no na enkronkro bi hihye won ma enkro na mrefi kakra tetelefu no obosomtwe se wi anpotem ho no mo a wo chiremu se o ye nurse ni e fa he e na odi na dwuma currently menya ne se na woni ayasa bia enya adwuma for now
but what the kind of Sabia who do be a year Juma as a professional nessa and is a representative. It was for a 7 hours film na are hopa munko Facebook na munko share. Said the car ne see a schedule be na da diempo na yesi Nenipa. It's not a front seat. Minya nankasa na hwe. I'm going to nankasa no. Every driver in the front will be a driver and it's about the other side one want to say. This world. You're not seeing no pay. Yen bambo mun semno. You know, well, it ye can na ye de chat for say nyankopon ene ye bambo fo. Because the do baby na ohwe na nyame pa baby a wotie isum bi a wotutum ansana wako waba